August ni som le pakhat ania ramin kumsom sari panga atlin lomna azadi ka amrit mahotsav hun man top na puala mala na tur bultran na Mary Mati Merades campaign chu voin khan longtlai district a longtlai DC pu eslal ming thangan DC conference hall longtlaya a hong Mary Mati Merades campaign honna additional DC pu Abraham Beiraji khithi kai ruaya kualian longtlai DC chuan India ramin kumsom sari panga atling chho chu rammi puite in lungrual nara ani thu soin India ram zau taka namrang rang omten kan ram India kan mangai na zual deuh se adu ti soin nei tu kan ni na ti lan nan mala na tur rang duan te chu thanhem ngai taka a bo zui tur ten an bo zui apoimo ani ati Longtlai district chu village council zale somriat pariat zet omna namrang chen na ani a khuale veng anga mala na tura duan te po theitop chua bo zui turin mo phur tu te acha a malak na tura ruwa man te chu keimani le herama lo zel tur kan tu le fa te ta na ni ti reng turin acha bok Mary Mati Merades campaign honna hian P Marilyn Rose khum thangi project director DRDO Longtlai chuan malak na tura sarkar lai puin state sarkar kaltlanga aduan rang te soin heng zinga hian zalen na sual tu zalen na an sual lai thi te sipai le state police an duty lai thi te riat reng na lungphun Longtlai district a som le pasari phun turam hala na chu peifel ani trap ti asoya thingphun turin veng le khotina rom han na siam ani bok ati Mary Mati Merades campaign honna hian sarkar department ho tu te LADC IO te village council ruai tu te sipai bang te lomngai pol ruai tu te le chanchin bumi te antela ramle namin ma ason theinan intiam na nein SDC Longtlai Dr. Doris Larin Omin lom thu sein hun akharani